Ajeti koja bivalani jek insani, mu'mini, muslimani ke da olešu nela hari ko kalbi dar te osetin. A odlajtane lafija ko to Allah azza wa jalla kao akeri وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Wakero Allahi amen ka pristupina kolengere amelia delia kola ola kerge o sudnjo dive hem olen ko prao hem ki prašina olen ka pretvorina alen. Subhanallah, Allah azza wa jalla dela pirolafi kaj ko sudnjo dive ko velle pristup ko manushengere amelia delia kola ola ki dunja kerge hem lo Allahi ko praho hem ki prašina oleno Allahi ka pretvorina. Pa ceea ce pasa kawa Kur'ansko ajeti bidvalani te darav keri ahem te čvel gajla taj se kiracija baši se ko ajek mu'mini muslimani. Soso Allahi azza wa jelle emanušengere amelia delia ko pravo hem ki prašina olen ka pretvorinel. Sebe pi pravalen kaj keda ola odola amelia delia kerge jek taro dui buća sine. Ili na sine iskrena, kerindo odola buća amelia, ili pa sine iskrena, ama na kergelen palo sunetiye peygambere soro Muhammede so aleyhi salatu vesselam. Dui tane, jek taro dui, o sebepia soso Allah azza wa jelle manušengere delia ko praho hem ki prašina ka pretvorini. Angunoi tano ili o manuša ke da Allah amelia delia kerge na hinelen ki peste ihlas na sine iskrena kerindoi olen na sine Allah delia samo sebepio Allahi, tamam? Ili pa dui toi tano slučaj o manuša šaj sine iskrena kod Allah pire amelia delia ama na sine palo suneti e peygambere soro aleyhi selam. Hem zamislinen samo ko bori ta ništeta baš jek insani ko akija dunja živija neko borberša hem kerga ibadeti. No međutim, kod Allah ne seri ibadetija nahine ihlas, nahine iskrenost kola ov kerga nego kergalen samo sebepi o manuša, a na sebepi o Allahi. Ili pa, možda sine iskreno kod ova, ama od ova amelia delia na sine palo sunete peygambere soro aleyhi salam. Dore so manuš uvek pravalen, valani te pučel, te ispitini, tamam? Pes, korkori peja te pučel, alan avdije ki džuma. So se tu alan avdije ki džuma. Soj tano tiro nijeti, soj tano tiro cili, alan samo sebepi o Allahi, ili alan sebepi da jek javer buti. Znači uvek valani insanja korkori pes te prispitinen, hem te pučen, soj tano lengoro cil, hem lengoro nijeti. Kerea da jek ameli, da jek delo, da jek buti. Dava sadaka, ko Allah je soro drumo, so se me od ova kerao. Keravo dova sebepi o Allahi, te zaradi nam sevapija, te vazdelno Allahi azza wa jelle ki bari deređa, ili sima da je kjaver cilj, ili sima da je kjaver plani, ili od vas ome kerava sebepi uduri da je miri korist. He mora manuš te postavini pesja kala pučiva. Hem pazinem, ako si amle, ko akala, amelija, delje, ibadeti, neiskrena, na ineamen ihlas, naka i naka ovela men nagrada. Naka i naka ovela men nagrada, nego kao vada, kao va kazni me sebepi od ova. Hem od ova amelija, u Allahi azza wa jelle, ko pravo, hem ki prašina, olen ka pretvorilne. Co se, pale ponovina, sebepi ili kaj nasine iskrena, ili pa na kergamlen, palo suneti e peygambere soro aleyhi salam. Kad krela pelafi amelia delia, kad pena na kergamlen sebe palo suneti e peygambere so, a kaja butitani but važno.
Mangea nešto te kere, mora te jane. Mora te jane, dalje o pejgamberi alihi salam, odoja buti koja tu mangea te kere. Kergjava ili na? Ili ako kergjava, sar kergjava. Tamam? Mora, petano bud bitno. Ako manglean tiro ameli delo, to vel prihvatimo. Hem svako je ka ameli delo, buti koja kerea. Ko način, ko na kergjao pejgamberi alihi salam, ovna ne to vel prihvatimo. Ovna ne to vel prihvatimo, pa ko sam god iskreno kod ova te ove, na ne to vel prihvatimo prava musliman. Kıldinea avea, manjati kıldinea akşam. Ama kıldinea akşam šta rekatija. Tamam? Farz, kera alafi. Ko sam god to iskreno, kod ova kıldiba ko šta rekatija, doa namazitano batil, neispravno, na ne prihvatimo. U akšami propišimo 3 rekatija, na nešta. Ko sam god iskreno te ove kod ova tiro nijeti ki tiri namera, na kao vel propišimo. Bilo koja veri badeti, mangea avdije zikr te kere. Hem avea duri nešto izmišljenja, tu ne save načinja, sar tu mangea, našti. Nako vel prihvatimo, mora tiri ne tukaj, ko sunete pejgambere su. Alihi salam tiri ke da lov kergja ilina. Pa ako kergja, saro da lov kergja. Ako mangea dea buti to tuke prihvatimo. Mangea hač te kere. Mangea ko hač te dja. Tamam? Avea duri ki meka, hem tu pirea kaj tu mangea. Alo dive arefate soro, hem tu na dja ko arefate nego dje uklea ki pećina. Rodeja i pećina kao sa sam dopingea objav. Ili bilo kaj da je kjaver pan. Da li kol tuke kabule do hač? Da li kol ispravno? Pa na kao. Znači, našti tu džaka i tu manjen, tu te kere sar tu manjen. Mora te kere, ako već manjen te kere, te dike sar u pejgamberi, alihi salatu wasalam, kerja. Ako na manjen ti rebuća, ki ko praho, hem ki prašina, o Allahi te pretvorini, Allahi taraki sar jem tarodo. Znači, mora, pa neko ti ponovina, to je iskreno, kod Allah amelija delja su kerea, mora te kerelen palo suneti e pejgambere su. Ma kvajtano, bud bitno te razumini. Ako mangan to vel prihvatimeti re amelija, samo i ta ne du uslovio. To je iskreno, hem te kerelen sa su kergjalen o pejgambere alihi salam, prekalo le soro suneti. Dobro, odole se kada god nešto mangea te kere, mora te ačove, hem te puče dalje odja buti kergja o pejgamberi. Ako kergja, mora hem tu te kere. Ako pejgamberi na kergjala, hem tu isto te ačove, hem Allah tartar odja buti te duriore. So se, ako na kotu nagrada, džabe ka u morinetu, džabe ka činjove, džaba tiro trudiba, pa nekadem pare ko nešto kuložine, ako dja buti od ova amelu pejgambera i sam na kergja. Sad onda tu očekuj nema nagrada, baš je od ova. A pejgambera je sram, nijek, tik ni buti pa makar te ovel namukla, a si se vapi laki, a piru mete se te namake. Nijek buti namukla, zapamti. Hem našti tu hem ja gdje tavan nešto ne vot izmislina, hem te očekuj ta rodova nagrada. Pa nažalost ti si imao od ova gdje veno manuša i onda ovak jedna ajde vena je ništa. So popučat pošukare. Tamam, kada džanajaka je nešto preteringjam ili nakabgjam, poput kergjam nego li so alani, onda ne li ova muša vena je bunjena, pa zarem kera nešto harami, so poput pošukare, ne li. No međutim, Allah azza wa jalla vakera na Kur'ani, zarem Allah i silen pire ortakija, to je zarem Allah i silen javera devela, kolo olenge kod dini propišine nam nešto so Allah i olenge nadozvolija. Pa zarem i silen u manuša vera devela, so kod dini lenge anena nešto so olenge Allah azza wa jalla nadozvolinja. Wallahi podsjetinem kod ova subhanallah, hem tebi nešto vela ibadeti, wallahi mora od ova te dozvolini. Zapamti na kao. Tebi nešto veli ibadeti, hem to tu se vapi, hem nagrada, mora baš od ova, o Allahi azza wa jalla te dozvolini prekalo pirolafi, to jest u Kur'ani,
ili prekalo piro pegamberi o Muhammedi alaihi salatu wassalam. Hem zapamtimo. Sao ibadetja, ta ne harami, hem zabranime, našti nijek ibadeti tekere, osim ako se na ne šerijatsko dokaz. Pa zapamtine šukar. Pogotovo ko su buninena pe kada vakera lengenesave bidatija, primjeri radi labarera čamen de su isi, čire, na džanav, razna nesave. Avem pe nemu ce zabranimo harami. Nu domnul nu și-a avdi avena hem buninena pe. Lese džan, sau ibadetia. Ta ne zabranime harami ako bašilem de na ne tut šerijatsko dokaz. Se pazim tut mate preterine. Hem abdie nažalost kada je manušenge vakeraja, tamam, na primjer, kaj vakeralenge salatul ragaib, hem nesave javera ibadetja i zabranime harami, di kaj manuše sar znojini pe tarimuka sa odoa tuta šunela. Pa kao vakeri harami Allahe se su ukuinava fatiha hem ki sećda perava, prava na njodoa harami. Odoaitano halalim, odoaitani najšu žibutisu šajte kere. Amo oblik, ano kola tu odoa pakuingjan hem e ambalaja tani harami. Tamam? Ovo manuški bari rat lejletul regaib. Rat taro žele. Ano celo beši si samo e kratano koja želaj si. Allah ispunjala manušengi žele. Pa ovo manuško di Allah ratem kaldini še rekate. Šel rekate. Podui, sva podui de la sedam. I onda avem penale se harami zabranimo odoa. So se pa na kergeau pegami. Si tu mendai hadisi kao Rasul sallam, kergeau na kergeau. I onda penale se harami. Pa manuš bunine pe pema. Sa šaitovel harami. Kaldinava namazi, fatiha ukuinava. Allah se kisești dau de arat perava. Tamam? Doa si halali. Ama o oblike, ambalaja, o način, sar to doa se opakuinja, doa se zabranime harami. Tamam? Em šunen šukare, jak slučaj so desindjao pe kovatita rotabiinja. Said ibn Musaib. Oftano imam imaš kao rotabiinja. Na ne pođan dolestar ko tabiinja. Ovdje najđami. Šunen so desindjao pe vla jak dive ko sabah namaz di kela primetino Said ibn Musaib je kemanuše alo ko sabah. Palo su këldingja dui rekati suneti dingeau selami, uștinlo, Allahu Akbar. Pana dui recati. Palo su dingeau selami, Allahu Akbar. Pana dui recati. Hem sađare, poșminja te căldini, du, šta, šo ofto. Palelo Said ibn Musaib, sitna bara hem lelo lete gajin. Gajin le barenca. Pa kava zaustavini, ačavio namazi, hem avela gileste, hem pučelle, puna o Said, zare mano Allahi, so se razumija kaj o Said gajine barenca mangindoj ole so, te zaustavini. Pa vela că nu obleste puna o Said, zare mano Allahi ka frdela no jehennemi, se bepi kaj lese namazi kerava, kaj căldinava, irinea kavajem la kelle se napuna. O Allahi na ka frdel tut ko jehennemi an jag, se bepi kaj tu namazi căldinea. Nego ca frdel tut ko jehennemi, ca frdel tut kijag, se bepi kaj kerea suprotno taro suneti. Suprotno je sunetese, no pegamberi alaihi salam. Palo sabahesoro suneti, ništa na căldingja. Šunem subhanallah, manuš delle do znanja. Heblaje, tu naka ove frdimo ko jehennemi, kaj căldinea, nego kaj kerea suprotno e sunetese, pa delale lakele se do znanja kao pegamberi salam, palo sa căldingja dui recati sunete sabahesu na căldingja ništa. Mangindojte lakeri pe ma preterinen, ko sadiso, kergjadiso resulika keraman. Na kergjao pegamberi, na neverodostojno prinesimo, na keranje amen. Ma preterinen. Hem abdije zapamtin, na ne je buti kozom kao veltut. Abdije na dikela pe ki krupnoća, dikela pe ko kvaliteti. Abdije od amen de nažalost, amena de kao kvaliteti. Amen din kaso pobud. Primjer radi džerati
praktikujem, pogotovo Ramazane, ja biš rekati, a ja hiç teravih. Tamam. Primjer samo te dam. Ama sad kıldığım dola biş rekati, vallahi ne şükür canım. Znači, amen biš rekati, a završina si ne za biš minuti. Tamam. O rekati klova po 1 minuti subhanallah. A nekoj kıldığını samo 2 rekatija. Šta, šo, ovto, ama po kvalitetno. Gledajte o cilji. Allah je zaođe sobno u Kur'anu. Lijebaluakum ejukum ahsenu amala. So, iskušinaja koji tu mendar pošukar, ahsen, pošukar, po kvalitetno, po fino, a nako po buter, nako po buter. Am donese o manuș n-am imanente preterin. Sa kva slučaj men disi. Men uvek ne sara i seamen kritiki, seamen prigovorja, kada imamija nešto zabrani, ne nas ono kjer geo pigamberi. Pa ovo manuše moj, pa zarem lošno nešto kerao. Primjer je ke, zikri avdi si tu nađena vrazna disavi, izmišljinaja. I onda ovo manuš pa, ma kjer da zabrani meo, pigamina kjer ja. Ama kerava de harami nešto, pominave Allahe. Evo ja pominave Allahe, ama sad, ko samo način. Znači, ma preterinem, nego arakem tu menge sredina nema, kjer ja men seamu meti taro maškar. Em kogod ka preterini, naka na kel baš sarvalane Allah tu putini. Angune generacije halalen, darandi lehem daro setinena sinetaro bud kuranska ajetija. Pa je taro doa kuransko ajeti sostar sine daro setinena angune generacije tano, hem ajeti koto Allah azza wa jalla kawakeri, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. A esi manuša, kola vakerena amen veruinaja ko Allahi, a veruinaja hem ku sudnjo dive, ko je umul akhira. Ama pnu Allah azza wa jalla lenge, o Allahi vakeri, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ama Allah so na ne mu'minja. Ama Allah na ne mu'minja. So se olana ne muminja. Odolese kaj anopeste i silen sifatija osobine taro licemerija. A odvajtano o manušteva keri pireći bja kaj veruinela, a odova kopiro kalbi tenosetini. O manušteva keri nešto, ama ki praksa odova te nasikali. Hem nažalost, odolese o muminja avdije malani, te pazini, hem te arakipe, od oaso vakeri, te dikel dali araklola lese hem ko kalbi, dali odlatire lafia kola vakerea, poklopinena pe odolea su ko kalbi osetine. Se o munafiko pravalen jek vaceri, a oduito kerela. Hem nažalost takva sifati, paluno vakti, butlela, maškara mende dao muslimanja te proširinel pen te barel. Žalostnoj su avdio manušaviše na nelen snaga, na nelen takati ti kalen, odoa su kopiro kalbi piraven. Keda resela tut jek butiva keri. Ked resela duitone, duito butimo tori. Ked resela trito, manuše, trito buti lese sikali. Ako si ja ubedimo ko nešto, hem ko tiro kalbi piravea i kal, na ne potreba od ova te garave, na ne potreba neka se nešto te vakere, ako od ovako tiro kalbi na osetine. Ma ker od ova, ma ker tuke od ova, hem ma dozvolim tuke, korkori tut, te vazde kod ova munafička temelija. Vajtano, bud opasno. O manuš te vazdel pes, ko munafička temelija. Opasno lese, hem lese kerut nenge. Evladija dikena magyar siklona. Znači o manuš morate vakeri so i sile ko kalbi od ovako mujte i kali. Aba često amen avdije, hem so nažao svedoke asja mare kerut ne. Vakeraja nešto je manušese, pa koga irena Andre i kalaja od vas su i sjamen ko kalbi. Pa amare, kerut ne često dena men kritika ola, korkori, navera, ona no ker. So se kerea gja. Koji si tu diso, džaku filani motov. Ma gja. So sam li leste gluminea, a pa li leste grobo nebi hanea. Em pazine. Evera,
o dini, tamam, taro insani tano adobor, kobor ov i keripe ko kitabi, ki knjiga. Tu šaj korkori tu ke te vakere so god mange, tamam? Šaj te vakere mesim šukar mumini, mesim šukar muslimani, menika se lošni pana misinava, ko miro kalbi samo šukar buča, taro ja verasi kavava, šaj te kere, te vakere so mange amađan, ništo nasijan, ako ki knjiga, ko kitabi, ko Kur'ani, ko suneti, taro Resula i salama i keretu. Ki praksa doana aneja. Kalja manga te vakera, džabe amengi dijete penjara od dini na džanava kobor, teorija, ma je praksa nigde amenane. Wallahi svedok ja sijam, nikad poputa etija u manuša, hadisija na džanglje, a nikad pohariki praksa, nažalost, na ange. Wallahi azza wa jelle, vakirano Kur'ani, kul ja ehli kitab, ubratini pe vakeri amengi, amen pouka taro do Allah. Tu men su sjeno sledbenikija, tari knjiga, tari kitabi. Nasijen ko tumaro dini, ko ništa. Nula sijen. Allah je zaželio, nengi ubratili pe. Nasijen niko ništa ko tumaro dini. Sađi ko te god na ovena, ko te vrati, ko inđili, hem ko doa su Allah i tu mengi objavini. Nasijen ko doa. Ko dini na jen niko je ništa. Sjećam situacija amengi muslimaningi, ovo tu men koja su vjerujnena, koja Allah je prihvatnije za tumaro gospodari. Nasijen ko ništa, nula, ako ne kere na tu men ko Kur'ani, hem ko suneti. Hem džan, tu sjana dobor, ko bor ki knjiga i keretu. Ko bor o Kur'ani ko tiro životo živinea, a do bukhor mu'mini muslimani sijan. Tamam? Ko bori kerea tu je Kur'anea, a do bor mu'mini muslimani sijan. Džaba avrijal tove 6%, koga je rinea tu kere, pa te kerutne najšukar penđare na tu. Cova kere na tu ki. Ajde be malo muslimani ko baterije. Mani brate va keri tu ke so. Malumin, makera gja, iker tu ko dini sarvalani. Allah je tu putinem tu prostini. Allah je tu prostini, aminge mamare roditelenge.